Nase nifeyile esigaba seni socansi into ecijile ibekezela kanjani cause uqhatha lapha moyo uqhatha lubuhlungu ngalendlela siphinde yabuya le ndoda igama ngomxolisi ngasithole khona la emsinge ephumula esigodini saseMbindoni ngizolwela ingqwele sengiphinde ngabuya ngogear 2 awu understand impendulo noma awufuni kwamukela impendulo ngicishe ngi-understand kodwa ngi-understand kahle kahle lento yiyo angifuni ukuyamukela futhi angisoze ngiyamukele ngiyaphela la ngifuna ukuqonda into yakho nje oyenza ngiyifuni ngikucazelelani pho sanibonani guys umpho ngibuyile futhi qhamuka futhi le enquthu kwanto ngiqoma ngegugu ule ngiphuza ngasonto namanje ngisamile guys ezwini lami indaba yetabane namhlanje ngiyayiqeda ngempela inyanya iyaphela ubuhlungu ukuphila under pressure kunzima ukuthi ifamily iasset la ama-handbrake asasebenza ama-handbrake la kunayimoto njengoba ngithi ama-handbrake asasebenza i-brake sasebenza noma nje mangabe sekuyayiphumela nje mangabe ngendlini encane ku-right ayikho isimanga ingqwele nengqwele ihlale la ihlezi khona lento yobutabane bafethu irongo bengiphindile namhlanje ngaba ne-interview noMpho ushaya inkani angafuni ukuphuma lento engimkhipha kiyo